Yabona mangabe uthatha indoda yomuntu ne ngiyanazi ngizothi ayikho indoda yomuntu ikhona indoda yomuntu. Ikhona indoda yomuntu. Uma ngabe uthatha indoda yomuntu guys, fanele ube willing to be a blaster. You know, fanele ube willing to be a builder, to be umplasteli, because a lot of the times ma uyibuka indoda yomuntu ilapha yakude with umuntu wayo uyibona inhle ne, inhle cwebezela injani njani, but awumazi ukuthi upartner wakhe wenzeni ukuthi amenze uyabona abe muhle. Uyabona wena ubabuke bebobabili uthi mangathola leyani ndoda leyani, kanti awazi ukuthi kuyaplastelwa lapha yana, kuyaplastela, kuyakhandwa, kuyavuza, uyabona leyo nto leyo uplumber ufika now and then azovala imbobo. Uyabona nje kuhlezi kukhandwa, uyabona leyo nto ngoba phela unkosikazi uvala izinto zakwakhe. So uyibone wena indoda uyihalela uthi ayingeke ngiyayifuna, uzuyithathe ngempela indoda izothi mase yakhe indoda usuyahluleka uyiplastela. Uyabona leyo sesibona amahlaza ayo indoda manje mayisinawe kanjani uyisuse enkosikazi indoda ibi right indoda wonke amahlaza ekhasi besingayazi nanokuthi broke, kodwa mayisinawe sesiyayazi ukuthi broke kanjani. Mawuthatha indoda yomuntu phela qhubeka la umuntu egcine khona. Yabo qhubeka la unkosikazi egcine khona, unkosikazi ubeplastela avale akhave na plastela uvala ukhave. Wena ucabanga ukuthi uthatha indoda yomuntu izoplastela wena? Mengabe biplastela lapha qhubeka uplastele phela. Angingathi manje indoda isikuwena sesithi hawu kanti ayinamali indoda kanjani manje ngoba besingayiboni nonkosikazi wakho ukuthi ayinamali indoda. Buka nje uMihlali thina sasithi uLeroy unemali and akaze simbone uLeroy engathi ubroke when he was with ulona uMary Jane. Zonke lezi zinto eziphumayo nje ukuthi uLeroy doesn't have money, Leroy doesn't pay his employees, all of that sikubona manje kuMihlali ngoba uMihlali useyahluleka ukuplastela akhave njengoMary Jane. Same thing la nguPorcha Williams. uPorcha Williams wathatha indoda kaFelon, uFelon ekhave plastela kukuhle konke kungabonakali lutho. Yabo uPorcha decide ukuthi uyayifuna leya ndoda, wayithatha leya ndoda isifikele kuyena sekuvela wonke amahlaza endoda. uPorcha phela ngoba uPorcha fanele kaplastele njengoba beplastela musani bafethu. Uma ngabe aninaso iskill sokuplastela musani hambe nithatha amadoda abantu ngoba uma ngabe uyithathile fanele uqhubeke la unkosikazi wayo egcine khona ngoba futhi ubevele angashongo ukuthi unenkinga nokuplasta, ubeyiplastelela nje eyivalela amahlaza kwakhe right. Manje wena uma usuyithathile indoda sisiyayibona manje indoda ithi hayi ayisagqoki kahle indoda manje hayi indoda futhi awu isihamba ngenyawo manje hawu indoda hawu sekwenze njani manje. Mawuthatha indoda yomuntu qhubeka la igcine khona musa manje ukuthi manje amahlaza endoda iseyavela manje ngoba isikuwena sikuwena futhi manje usuthi ayisuka akanayo imali. Hayi wayevele ngenayo ukuthi unkosikazi wakho bekhava ukuthi akanayo, manje wena usuyahluleka ngoba phela wayithatha ngethi. Musani ukwenza lento yeni manje ukuthi sebe umuntu mesenawo useyavela ukuthi akanamali, useyavela ukuthi unje plastela njengoba beplastela unkosikazi. Ngathi wena wabona ukuthi uzokwenza ngcono, plastela ke plastela njengaye unkosikazi.